all henge changmalo la ker dong jo highlights is ga pe ning thaw ne to ji che the thiringi quarter final ni badi ani dikje jangu khoya badi lada sonamling cha dugudu and dikje ka bo damma bo yugodi ani delhi fc cha dugudu ta quran so ni balore ani khesi su thoba ina ani sani semi final de la khatu chi jushu cha dugor ani team shimba de ma thön dugu yore so the number so dingwengi match the sim mewa ina anangaran sogi channel danda GCM highlight ngegi galpo production on seba ina dingwe birda digiling chegyo gi chazan shure tang tujo momo masabe thone teringi highlight lada versus delhi dosin number cholo go chuei yi amazu to khole chin siroche обошёлся. Coach
de lada friends ama de da trinke show guest da koran se de lada ji friends ama de do de ta shek ti da de Hane chung sta tane hane chung first match PQ chose second match PQ chose te abo ani chasumbo PQ da sani ro semi final semi final Shimla da DFC ani DFC la lada da bir dil la lewa yo da ho DFC